Reka ngusuhuze ukurikiranye Gikundiro Sport TV. Nabamenye abakinnyi babiri bagomba kuva muri Senegal. Deja ubu banahagurutse bari mu mayira. Uwa mbere yitwa Fari Nganye, akaba ari umwataka w'imyaka 24 kuko yavutse ku itariki 7 z'ukwezi kwa 8/99. Akaba afite uburebure bungana na metero 1 na santimetero 85. Yakiniraga ikipe yitwa FK Viergem Pribram yo mu cyiciro cya kabiri muri Repubulika ya Czech. Yanyuze muri Generation Foot y'iwabo muri Senegal ndetse anakinira Al Ittihad Tanja yo muri Morocco mu mwaka wa 2021-2022. Ku isoko rero akaba ahagaze ku gaciro k'ibihumbi 150 by'amayero. Ni umusenta forward rero, akaba afite umwagenti witwa Igor Saradzik. Uyu mugabo rero akaba aje gufasha ikipe ya Rayon Sport byinshi cyane kubera yuko ni umukinnyi umenyereye, ni umukinnyi urumva wakinnye i Burayi, akaba ari umukinnyi kandi muremure w'ibigango, k'umuntu ufite metero 1 na santimetero 85. Ni muremure, ni umugabo w'ibigango, kandi ikindi aracyari muto, afite imyaka 24 yonyine y'amavuko. Abantu rero bari batangiye kuvuga bati abo bakinnyi batavugwa amazina ni bande, bakomoka hehe? Inkomoko yabo bari bayimenye ko ari abanyasenegal, ariko mbanje kukubwira uyu umwe n'undi nawe turamugeraho, ndetse ndacyakora n'ubushakashatsi bwo kugira ngo menye uri buve muri Gabo we yitwa nde. Nawe mu kanya muraza kumenya uwo ari we, munamusobanukirwa. Uyu mugabo rero yitwa Fari Nganye w'imyaka 24, wakinaga muri Repubulika ya Czech mu cyiciro cya kabiri. Akaba yaranyuze no mu ikipe yitwa Generation Foot, murayizi y'iwabo inakomeye cyane, kandi yakinnye no muri Ittihad Tanja yo muri Morocco mu mwaka wa 2022. Ngayo nguko rero umwataka wacu tumwishimiye kandi tumwakira. Nyuma y'uyu Fari Nganye hari na mugenzi we wagira ngo ni impanga kuko bose barareshya, bafite metero 1 na santimetero 85 z'uburebure. We yitwa Youssou Diagne. Youssou Diagne we akaba ari umwugariro, defender center back. Akaba yaravutse ku itariki 11 z'ukwezi kwa 8/96, bivuze ko afite imyaka 27 igiye kuba 28. Uyu mugabo rero yakiniraga ikipe yitwa Al Ittihad Zemmour de Khemise yo mu cyiciro cya kabiri muri Morocco kuva ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa 9 2021. Nimwo yakinaga muri iyo kipe yitwa Al Ittihad Zemmour de Khemise, kandi yari na kapiteni wayo. Ngira ngo murareba kuri iyo foto aho yambaye igitambaro cy'ubukapiteni, igitambaro gitukura, brassard itukura. Uyu mugabo rero akaba yarayimazemo imyaka igera kuri 3, afite imyaka 27 nyine. Hanyuma akaba yaritabiriye CAF Champions League inshuro 4, yitabira nanone CAF Confederation Cup inshuro 2. Kandi uyu muhungu ni umukinnyi ukomeye cyane, umukinnyi wakiniye n'ikipe y'igihugu ya Senegal ubwo yahamagarwaga na coach Aliou Cissé